amin. Terus saya rasa selamat. Mula orang setuju penika pada lebat ning jembatan kelak darmata pun Gusti Allah. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Thumma nunajjil ladzina taqaw, lacu Allah Subhanahu wa taala bekal meselamat alladzina orang ki penika se andi rasa takut dekat Gusti Allah. Thumma nunajjil ladzina taqaw, khusus orang se takut dekat Gusti Allah. Ada jalan lain untuk selamat kecuali takut ke Gusti Allah? Ada cara boleh kecuali situng jalan takut dekat Allah Subhanahu. Orang takut ni tak boleh banyak orang, bu. Mun tepan rebuan daerah aja takut ngabis petrapet ke lampina, petrapet ko dunga depak kebung ko nak gerbai boleh dekik dia. Orang takut ni ke mun tak ada orang banyak orang mak pakun takut lereng takut ongkur dia.